Utima kija ni sound mamega uberu kipero ichaka ya chakene weka chak logo dojo dong weka chak logo dojo gin matega wanya lotua eno weka chak lok kilong ameru chako kigin madong tia gikiloyo ki title mamegwa ya chakena na summarizing mabe twal kigum maraj oberi dong no lok pero nuan mabe twal but gin mamero wajane lotua ene ka ini neno gor mo ma chiga winyo komine pete mabe twal timbe chiate odiat nyo chiet yen dok me yorkom wek peda ko dok lek twal bien to utime igang botwa ikene nina di monili enini to madong wele bena pe kwane ario wengi ko berni na chel kidong mukene bena pa wari manoda kromber peda dog twal utime ma mukenong iwajmeni wabi o yela chen pian kin dana ini dong per pe poke dong anange no beri chiangwen man mau weko mala wo majani bar mukaro chani umera chel ma ana lobo kare yen gitiga ngoy kimutaka che no gitiga chiar lim dong amera wach kaman pian ngiu chicha mukene kape kileyo kita kitimo kere chicha kene wak ber pa wa gwenye kitame kinwa amera wach maleng ni kaka mamegwa maka ini ngeo kaka wachi no ngeo pa be tuju fut pe ko bider chingjina bera wajne kamogo ludiru madoma yang madong pole gu to en mai no gitika to dong mukene to mo akate mukene to mo amoni cha mukene to mo ame ludiru le eno ni pe u beru karipu kindano ludiru le ene go beru kapoko kindana poka maraj tutwal Shumio Machalo Lutino Mon Magiti Pajo Wuchaka Wachini Koretima Ruba Paludirune One power be ye wana yetika nyual Chilutino Mamegwa Kuni Kawan wa weogi Gibi kwa maning yanyim Si Omio yin mauti me ene guchako yop mapol kar ka dong wot tie kakamoni mugo kod yero
ko liel koronga gene no kitiga jogo chiena mogo mate tiam chiki woro ki chero iken piny chiu miyo omera beri kien gi machalo dereva karmado bedo dereva jono chero chigo bena igang chani lim eno magi cher kalimi ngara chel ki kienwa no cher kalimu nyare pien nyaro nywal chidong ono managa yang piak pia ono kilimo chidong o chero do o gang kunu ingeu kit ma chuli jemi time dak bere ke war bene te kwar ma megwa dak bere time ichere kit ma pat neno time ma pat enuni lutua amera wachuni gin ma time niro enuni ene ana ye ni chao kene jemi mogo ilomo ni kirika tiga time yo macharo peke cha no ba tiga nyuti yo kirika ngar mone tiga timo gimoni char yo me miyo peke cha o miyo karma ge okunu wego mai gang ma wona wowi madit o timo gin ma kilwoni church muker komaro chowa gin bot gi pege yaro maro mabena ena gin go gu binu ni gitiga binu ka cham ki maro ka chiel kongini nen char mo ken ka tibot piny ma pat gu binu en de ka chiel ka mo mir mar cham ki yene be gin go binu ben gi mer luro en lwet gi kom gene enoni ikom dek enoni chiu miu maro mano of course mano ngeyo kiet chiera cholin pe chamo ki in pe chamo ki chonyeri chi maro rongo wa mer yo chile ken wa chiro chege ke chero don ka donyo mutaka ngara chiel kikin joma guworni u chako ngok cho fainting ero kitio chigi ker mutaka karma kiter mutaka ngat eno no treating eno no ger pol kare te were ariat mo achiel idi sit me gulu ka tany kitio eno kiter pien kingeni en were ariat ka kenyu ero madong ki ariat uno dong kwone nak tutwal ma beru chali wachi o mer dong mecha den ento uno kit kome ne ono dong peti mabe uno dong yuene bene nong nak chu yuene ma giki ki ariat enuni dong lutua anangewni loke eni tek piane logo no ubibiru matek maloy ka kenyu ni ngate en man matindo tani o chamo ngo lutua charo ma wuret gang cha bertiker mu kwero yallu ayal ke kenyu u saving luage dano ki kom lok mano dit kache nen no cham ko time ki gang kuno no we chako wai wol eno time ki kuno chiu miyo ki bino liele enuni wan wayigo kome lawor postmortem result karo kino no ni pressure ento lep mogo me koko makiber ka kok kere icha mauno putong shako berutie me tole eni koko to twale weka ket kong ni pau pachwa la to peo loke mabe
Ingeo kokoto mer wangeo ni chao ke leptie. Eto pe ke lok ma poko ke lok ma digola ke lok ma art ko ke lok ma ngagini yen ene pe ke ye. Omen chwala to ma ulu da no wie tuolo dong cha lok ma konyo ben pe. Ben pe ngeo wa lok. Ma ben wa eno miu ke lok miu ene geo da no chengji da no pe ripe ke da no ni. En pe lok luor te miu mo go chala kama eni madog tiro kele tani. Yet ini ripe ma dano berka ripe kere dak bena pikar ma laj dong gini ino berka time. Chi goro e ini mano pino ma lupe ki lok kom gor me kom. Tien dano li en ma kom ruenyi ba lutua mego chani peke bor dano ka oto. Mego cha manaka yang piano dano mo matiki chwing maner meri pe ki dano macha duju en mete cheta beru ki dano e ka beru mo ke ken mego cha wakuna no kit pir mo ma di dong tutwal gini kedlo ate no pe ne eto no chungo ne rip chalo dako mai pajo mego cha uno tie kum dano ma beru bere ma pe ki dano chi la pon kwanye chao ma dik tutwal amera waj loka chile ken ni lokom to kauti me dano umiro bet magi gwako lepki pe lok ata do icha me koko ki magi kere ich nono kidong in bena chao kene pede kok la chen mano ngat mono ta ero in no yang ber pe ko kere ma pe in peram ko ki ngar moni ma pe ero de mire de iku wang makwone dong pe kade chako kade chak loko lemugo weke tam ni no in ya mar dong gwak daka ni madar kun dane weng ti chadem chatam ni dano umiro gwake ki kom tim mogo mapeti ka kare ka ne lo tero mon tiga ripe ka ne no dano mai paju ki tiga yen yo me ripe mane ini duju bere duju wana ye choni wa ye no peda ngat mama pat chi yena we agit lokom tali enyo o mera chiel mapena wan wagena wa timu ket gi census mo amo karangej man we ko lawo majani pianana beru sub county gena supervisor en beno beru ikin parish supervisors egoni magel wonye ne oligo tiun ka gena e onyama ka en kome bene timo rueny neno so en timne wa timata ta en kama darma no wor gi tiene chere kin werigi tipo no to no komeo si we agit ki lok en ka kenyo ka gwa onyo pe subscribing channel ma megwa mela ko tv timbe subscribing channel ma megwa kidong wipu will ni yopa Mr. Odongo tie ma ana ena tika lok bena okay e kakama yop tika teme ye dak bene jemne tiga time manene me tutwa ma bikeli upul jamne ali weng beru live la kirmo kenyo so pe a chat kamo ingo Mr. Dongo ba latine anoni cheki match money ma miche tire tutwal anoni kaine lemon na wai tiki grace pianka ini neno dano ma loko kiri ata chunye bene yom ngale kirio ero wakuna no ini neno cha gwakaram lok gwake lok mogo chale wachi wiene gwak peti mabe tutwal but he makes a lot of sense iloke bene ka ini winyo peti tele mo bene peti damo ero pole no tika mir konyo dano neno pianka wa am achi mir kony monto e kony monto mir kony lutien kich ki mir kony lupoya moko magetiga chane ki me war di town chi inoni no dano manotigi neno bene
ma bene ne bene be twal so wa eno mir be la lonyo ke ken po ne mo ni dong para ri twal no cha ne ra wa mir bene e dok wire dok la kwato ero iber la kwato eno bene eno mir ni no chiana ma ke ber ka jogo ne ke kanicha yeah, which is okay. Inge wange me dong ni gini kita okay jog mer me kanicha dong pa bi doje trip twal ke je me kera tema ke kere bat en onero ke yo ene cho wai no mer ke ti kere me konya dano yeah, which is okay an bena char an lokachel ma pa ma mega polkar udong ka joma gi nge ma be gi nge ni kanicha an paterie eto aramio ki individual dano mano ananero ni meru gen makaman mano walu bagi ko bene teacher dena ma wachi ni dano makama ini konya mi achel ma pa it does not lemon bino anono tigen ma be to twal ki yung bara si mono Mr. Odongo Mr. Odongo neno kai kai neno eno tengo mot get a t-shirt me a chul tradition forum ko luo bra kenin kang wa chul ko ngom kenyo en mer ti de ingo Odongo o be chao cho le chul manyen mo mer ko wa chak nge ne be kire luo je mo kero luo bien in pe no e ke mo Odongo wa is a very such a very loving soul oye wega dok pien loko Odongo an atiga bino atiga kelo je maduong in magwak furnyo ite gang mati neno an kubiri ini mapia chako wot mechero iso igena I birthday nyo me bien birthday pa Odongo Mr. Odongo chitimbe ai bino were itonya te inongiri kabero ordinary nyogwake standard ti chilling aliba beach VIP chichi wel mechiling aliwa pa kadong mecha pe won jo magwa kono tucho ki family pian cha yupo Odongo kama ini enu ni the family gonna show so won magwa kono tuchi mecha ubien no chiling ali mia chel mano perach piano ke rie ka kenyo mabe jem muken be noti wi mecha kenyo madong incha ko kon ki kenyo kadong koni wila mukere la chen ya chi mono ene yop matiga timetien kidi woni kwer neno nywal pa Odongo wai ko dong enti we mwaka piere we bi chi no orto bere nyorni tiga chwin bena chwinya gere eto ber pepe gen peka ini neno bene net charo dano maditiri but ka cheti mwaka piere we bi bene chino in nyang bene no ni umiu ngeche tima bet twale no rwata bedong ki mwaka ma en wajo botwa lok mukene ma ye weka gudi ajele I don't know da lo ki lok mon ma cha duju ki da ye nyo ki tiru lok mano chwer chwindano wano pero ki lunch meto dilo lunch eno meto dilo ni wurunge ni Acholi Province tie team ma Acholi polkaro mi chwak tutwal ikomgi ento ikira mwaka mukaro enini chwake romo dok la piny chwak mo dok la piny udok tien lok me ngonyo mogo kitela maono petika kare omiyo kichiero kintimo gin magaluone rocho tela kiloko tela ma enuni utime dwe en man mukaro en dwe ma bungwen magini enuni dana egono duju inyim funds ena kiloko kitela ma jomo keno bolo anyinga mugimu mirotel dano pero obedo tielo tuani ikar mukara nge joma no giti management football lingoy we account pa choli watin wadiri
put pegi ye mione ni dong tiene watiga ye ni ki lock signatory pen gen pol kare kit mukar ngej chiane binu chino gen gitong kong mekio mono kit mano ki wajo kere pianan lok me chen gini pa kemme kere ana ti dano ma kemme i lok makata wako ero ka meru ngej no merange aniang bere ngoma tite me so no chao ke no chene fufa chwalo ero petiga o kamo miro o ye kirika o gen kiton explanation mo accountability mo mati berupe so gine eno mi okelo lok me lok kotela mage tamne ki lok tela machal an la dit beni ni begi kerre tela kunu mage wani an mera lok me lok makar wako ma watete mune now grom me chwak odak piny ene pa mera bolu tua ana mera leg gen ke bara chole ni odwak gen ikom team mage yer ge kopiri inini pian ke yer team madong obetiu ne chalo ki chwingi tuju petian ma chel pian manara ket team ene ke ket management ene ka chel pia ngunyo telemo ki lok marajo lok me pia lok me rungula lok me apiri lok me ngagene pudo beru peke so inenu na tiga nen chale wachi season ene obeberu season ma bed twal bara Acholi Province eni obe miro chwak pa wun ngara chel ka chel kwa wun go ka jalo won ko ma bene ki yer no ko me pere en bene ki po wi po ene jal wo yero dong ini ye ana be wa ye la pe ana ye eno no ki ne ki kit commitment ma en tikere towards team onyo kara Acholi lok mukene matie mabino ki lok me Acholi Province lutua ene ni la we mo che kamero doro Acholi Province guak de kot pian wai ne ki keme ki chek chi dong no lo ki chek ene no lo ki kot ikare ma ki tiga timu gin ma ki wajo ni launch dano ma no ki beru ki gene kome ni in bin ikony dul bin ikony jo ma ki team management pian management otam ne gi sourcing dano ki wako ngat manu tigi ngej metimu gino mon eni ki luongo bin kita ini gen pa Acholi eno bin beno donyi ye ngat ene bino mi ben kony ma mega mi input ma mega o mio dano o kicher no dano mo bino itim ma Acholi Province aya ngat ene ko dong chak niang ni ane ene kita dong ki luani Omir dong ka team bena jemi kuna consulting management ma Acholi Province ngata en potem kine enene ngara eno chero loko ko luwe ko wel chul ko ngagi yet wano no watiga neno je me jale mai jale giri pikagani so o cher mer ko loko we chile adi ko bora ngagi dong cher dong ne charo no cher wanien chola and gine ene gino ma no management ben pengeyo so ki yu yonge management dong became stuck donc ki penyo bena ki muolo why ni inba dong you have messed up a lot of things you step down a little bit where one don't ko do kita watwer dore kere funds bena go beru pengo why ni one wa miro luwe mai ken luwe ma ke merni wa miro dano makaman maber pa luo wacho nyinge o lugo wajo dano machalo Lucky David piano Lucky David where we chalo pi Acholi Province maber twal Doki Sande mu where we pa korpalieje bene we pa Acholi Province where bene panzo wa ge mer jone enuni
Why give me more good? Why give me dano Machalo go gonna share princess pianen ben where Piacholi team kidong destiny ma where koriputing lo ben again go wine again give me destiny so Machalo kit gine enene one war lock for funds wata ne pier tek ben kiket Johnny enene kakamano of course funds no ne rate ken magen go yao kede che yung la chen madong dano chano stepping down kisha biano dong anong of course with my connection ki dano my entertainment industry machalo we ajale awe ko we atem kong lock si atem lock atem ano ni lock ke chele ini obedago teko pian wa chen ki come bene uno bene peke si mano ni wel chani dong petiga very bad to piano it was a flat rate something like transport refund more your transport facilitation pian pechul ma chero no neno bertieni kongdong in ngat mon mai rom me support irom mi ne ki yo manining so miu o yonge madong jemo dokte wando cher kok bodul palwe ni urom ko manining machalo dul chikitera mape pa won kom ge machalo kidi face Johnny Enoni Paul make kwana nyingi ni luweng bene gitie team mekol man makiluonye ni creative artist of Luoland man benati ye an benati dule enoni so won kom ukonyo neno loke eni maberung loke kiruter kere an pange kiru loke kere at the end of the day dano guye machal kiri fezu bino chi dano ye dano mago yele enoni dongi loko beno pilo kom la tichul mo makaki rom medine wiye chiki mede we oroto ukony kin facilitating yopi enene chi beno yongela chen in enene otime kito time kere dong dano chane en tiki koko ni en wiyati nye oberutie makong kiber kariao kere kono kwene kiber ka advertising kong nye bere ki wajo wa mention enoni odoi radio so pilok enoni ene mirter actually ikot mirter actually ikot Acholi Province ikot now pangeo kirmo biter kere pangeo ko biter nga ko biter kwa in an individual ko biter kwa the province pangeo kiro bitimo kere eto maput pia gwa ko nyoiter in la wele in kai tiga winya ko bede nyoitega nena in actually piano mirke pen kong dane egoni dano mukene mago jale chalo ane enini like the entire week me genani I think be pa America or kid content mo can on a platform kai pian tiju diu an en tij me jale ni ma ben peki bitiga chulu an kidwa chiena mo para watiago yope dano madung ta dano mukene machalo kiri face ubin wer menono wala bon piera bi luwe mukene kingi kunu gubin go wer menono beno biskigi kona ga jonken wer menono completely now in the tiga chwala chuli it doesn't make sense yeah Acholi Province it doesn't make sense anange mene chantie
ero chane eno ni no mer kong wan neno kong gin mone ma wan watikere ma wakeju kere ni iya iyongela chen obinen ni ning iwankara chi kita waje kere for the first time tera tima bed tima leng tima pati wa pero mo ke ken bien kakama pero ke nen yene tap ki addressing her. Kama pero bien yene tap ki addressing her. Immediately peper ke kor instantly ki timo yo yor pe kong ke kor kong joke dago kong gin mama patare neno chi illa we money enoni angewi we ma bejo bena yubu we ma bejo botano en to jal ina choli ko jal ke we kong wange kong pen ka chalo ni lok ma poka mu kene mano gwak ko ni in romo wajine nyo gwak ma kire bi ber ka wajine kere ni lutwa kongunu nen we ma ki ber ka wer ne Amerika ket ko wega chak kanga ngat mu wero Mixola unfortunately pangyo Mixola kama aki ye pian Mixola be piano be iken jo mu wero waket kong Lucky David o akamoro Lucky David o akamoro Obino kachung kiachuli Doki Sande down man manoya Obino kachung kiachuli Jenna Preska mono wapalo ka gacha wapalo ka jomo woro gacha Obino kachung kiachuli Jenna la mo mono la mo palo ga la mo Obino kachung kiachuli Kiri face Obino wer manono Kiri face Latin wall man down ma gagu wane egonioli weng wa ake kama pat ma in pera mo wa ni kiloka poka piani I akamor peki loka kama eno ni latena ma wane ini wana chiel watiga tiji komga chiel wa miri jan dana igni wewe pele chiel ento amira pu wini UPN man mechero ko ikor ko nga gili eno ni ibilana lana dano benyeri kere matetek ana logo piani angeo ni gini eno ni petiga kare dano ma logo kiri logo tatani dano ma donki joko bene why ni step down piani timo you've made enough mess para Acholi Province chiki tuki joko now wa advert mugo eni ki tuki joko now wa posters mugo mage kere ki tuki joko now joko wa water. So, enuni you cannot blame management. Kunongat mauno uperka timu chemegoni uperka timu neki wiye. But management took a step menene fixing the mess, and the mess was indeed fixed, including Wakot. Tutua wekanye kong hivi. Ba gerano bipong. Ero kod mu berka chwe mu ngo dano ki gangi ka chela chel umiyo dano pu oe ba. Ero ba peje kod mama diyo ber peka piane lutero magitiki ngechi kit matiki kod man aro luone le mone weather managers. Good to you tiga. Maka yini ko chim madano lo mogo kitika lo kirichi mai wa kod ka ini peje giba peje. Gipie moge wa ini ngona ini tiga no kamera ne kian gipien. Neno. So, loke enene, anata une perte, kel boru kanier mo winyu, chido nge gina anana tiga wajine. Barka putpu winyu, ikir mapol kar wunu nge kere, ni kira nga, cha mukene, perte bene ki gwak identity ne, kir ka utemu je maraj. Cha mukene perte. Bien dano bene romu ngut, chika ngoko nguto mabe oneno,
Chicha ken be loka ben wa weka berka meno. Kama pe kama ngut pe be time ge ye. Ere an mera tiga kor list. Manak list dak pat ba loka ben pat. List pa joma ge tiga mero. Um uh Wun jo money mau tiga gam chiane me balo ma stay. Balalo ma stay. Jona gitie ba gitie gam chiane be gitie chone. So wun jone eni bene a chulo bingeu ba. Go mabe kata jene no ne teko. Kiyung bor ande bene. Se omir to oloto kinen u bene, kinge u bene. Chike nge wun bere nga ikom kaka. Mana ini ata ane be waje. Era ger puk ge nguge gam ne. Chigam. Chibena cha keno bi kwa ngela chen. Mana ne je mo keno ma bene chiga time maraj. Ma perwate. Dano aneno gitika lok ilain ka kany maduong tutwal ma aneno cha mo ma ono aberu peke gena de dano puber ka winya lokano pe winya. Lokano pe winya. Che dano upoe wia matetek ka kany. Che cha mo mada chwinyo chok beronda ke kanario kulo mukar ke ye. Che aneno ono donki wai line again lok ma mega do odugu madong down siga winyo an alturo siga wani okay man community luo community international Uganda tiga wani thank you so much Lakwe TV. I am Alturo the second or four matek man Alturo Felix and chiga nerwa ki yam gimpa mono ko bedi kidong enbero meriko to waje. I do trust you. I know God is with you. Together we shall take Luo land to the next level definitely, and I'm very positive kono effort ane kono be very like and drop in an ocean, but it's worth it to me and it means a lot to me, so we shall do it. And for my tech to 12 believer boy, you joy. Hey, good evening. For good evening, Bene. Tinining, Kidong, Moses, K, Jangole, K, Moses, Tigawaini. Happy birthday, Odong, stress killer. You really kill my stress. Adaya, you can be Odong. You really feel it. If you know ni gakanyero. Pian petik mama tuer ben Odongo, Odongo will actually keep you laughing all the time and throughout. So mono and again, but I believe a boy I'm following up from Kampala. How is our home? I wish happy birthday to Mr. Odongo. Yeah. And at some point, Abikelo and Bene live kakany. Omera ina chele ken polkare. We pay will keda. We pay will koma. You did it again, yet again. Manda $20. Make super stickers. Ma Mera Moses, which wala bora. Mera meta wachine. Apoy to twal rormetigum. Atawne dano. Ukwan kong bene. La bol kibor Mera Moses. Utiel ko la did the ben in bene baka bene yela. We call it to be tienyo ki kello botu ka enini. Di bene en kur ma Moses di ni wakir ka pero o kono kiri achel dala achel kira rio kira tek ku ket ki mo olo ka kenyu kanya mate tek to twal ara foi to twal foi mate Mera Moses kidong Lino Gomek tiga wani what would you suggest for one who takes another direction
and that is instead of going to the hospital, he or she goes to the herbalist. Now, and then about I talked about this sometimes back. Ana wachini ti yari mukene ma iningeo. Now like wakamila boleba ipenyo la penyo mama perte. And this is something Maumiri Power Berka Buruno in Iwingage. Amira me Charla Bull, it is just a case study, and I began to look at Coma. And poor Berutie, Kitino, and a chair actually, a chair and can the Arian. Chero Kitimutes, Kicherkanoni, Alsa, Zenitica Yella. Chatham, beware, and Alsa, Zwana Yan of Pay Commando. She don't know Charbion in. Chi akwany gera yat mage miane ko yar be chiwa ko ali PRD kade go ge weng no tiwa miya ge wiye chidong mati ga wot en kit mage wajini ke mor benedano ana wa ka mot ana mor dano li enini mo ma no aneno chidane dong wacha ni di ben daga maro yato ana wani ando furki no ni ana tege alsas sida tege chero kam maro en yate eni kidong munyine chi uwacha ni timbe ana ti emedik ana ti dano matiyu bene oryat bene tigi ngej kirika pati kom qualified doctor bara peru chuchaka tiyu chuchak bene kegi yate eni bingunu chini on di ben wek yate ene pay ti kede anda no ni awilo akwanye da ter gang etu gin mu wacha owani timbe cheri ngwet pat la bika kai tera mat kidiko mat kitiano picha bera chel etu kudiko duju ma inicho mat pi katwer maromo lieta chel chika duk dak bora e penya ka alsa zitie lutua chera temo aroro daga ror wangi de alsa mo peke patla bika mano tie mere chake ne tok gange bene ini jwera ni ene gin muchandi ben ba chara la bika gini ka no ni yanki ron waile in pelokom advert la bika kona advertising ini ka peno lokom yorkom che mat mer part la bika we komo dak yot kai ti alsas pawa kan wono iwingech Chinese money ya be piene ngama chole ka kan puane jako ki moy ken ko biyo nero tok kon ngage o yuyu kono tim ngage no mir biyo betti picha bera rio o gwaro da ko ngene na rio e ken piene do no ne ka ini wapong ki yat ken including wakabe ma wan wachamoni yat kare bot Chinese pien bot gi charo gen Chinese yat gen cabbage ma megini tasteless kai ngwer ben kikati kai titerne kan ben pengwe cabbage ngoja ben pa par ni mo na chera ene ko restaurant gini ben chera mero ngak abon ngak ni ra ta belu cabbage ni salad si cabbage nga en pa Chinese chi lok me kono nga cher kwene ba kati mukene mangeno manoti obvious ba chalele en make miu ira ki konyo an ki saving an pian ka na cheta munyu yachani unoko mogo chiena tin loka alsa unoko bedo ati state marach twal chi yate eno belugu situation ne ka in gwagonyo anatam ne lugu pian ka chalo wakati gino biro mapero ne chal ki gen matibu ino iringe ka kwe mo mere chiate ye ene no be ariat pian jeme ariat neno ti clear ka jeme ne bero neno tibu le eni why should you go to the hospital neno way
No, any per kai chair wa bot doctor bero be duoga wachi kona otinen yo mama pat. So ibi no ni ti tuo mu kene ma doctor pimo kweno gino bene per. Ti pimo kweno gino mo pe. Che gini mere logo. Atam ni per tek to twale dar mero che bot doctor konka chak ko te loke. Kado ni ange bot doctor ni gini dak pedak mera to twal ki bot gen doctor chidong ini nen yo ma ini twer ka ni chatie mono logo ni ye ni ka ni chatie yo ma gimiyo yat ma pajo kitie ma eni yat ma gang eni peti peko mo bene peni loke jok mo ti ye Reverend ukema palwa James o wajo kamaleng o wajo ni pawa pero ka yaro mich me ka jallo mich malo ba mi borwa me yaro deyo ke pa gena pa chatan nia gini gen pa jok chala an le ben ma mar par la bikani eni jok me mo mia. So I think we should put this difference kongok maleng ma pera ku mira wa ber ka nyen wi watata eni atamni nirmo ipenyu peny ma tek ba nirmo ka wan wadugu mir kong wa nyam loke eni the entire show the entire night the entire evening kong nyam loke eni ni bianana mir ben tamu won jom keni yeah. Lino Gomez, the title says Odongo is live tonight, but it is someone else. Are you speaking on behalf of Odongo? Yes and no. Yes, it is happening live tonight, and any moment from now, I'm going to come live. Kilok, Kiyo Odongo. But kaka ini furwa teacher wangwen kakan mapina ya beach medi wo mayupa Odongo pia chake. So ini ni kira ke waje ni a pre-match no ka no tukumano kiran wa a pre-match show eni ni beno no waran luone ile mugo mano wachi ni man yup mano tiga terwa yup Odongo enero we chi matches bena around loko bena piga kare pada around loko piga kare twal pena berga loko mugo ma bena guru ko Odongo chi no bena foot ki mama ne chalo angaki ye bene pe ya afoy kidong oling Simon Peter te wana happy birthday Mr. Odongo stress killer more years of life for the 12 kidong Billy boy chiga wani sorry may his soul rest in peace man to mount mema ana logo pere ikar cha money we are kidong Moses K. Jangole Chikawani, Mr. Odongo, we still stand with you to make sure you support the orphans, homeless, etc., and vision to support. We are here for you. Absolutely. Yeah. Enemy handbag take a guy in if you're doing it. So we are here. Lino go make Pebet Kilwara is going to come. I think I knew Emi America ne tape ka kill modano niglo chile rio mo ro in ma politika ne wa mai tigangi we kwene bino pian yo petie gina ke yo pe mer mo mo ka ene inyo kinini dong birthday mukene la ko ka kan to chara pa selef kama ini en tuj mo go cha bier bor ma diwo ya er kirete te makere kida ayero wachini happy birthday Mr. Odongo and then for Matek kidong Ismail mo nchiga wani happy birthday to Mr. Odongo for Matek kida year ba wani he's 16 years okay for the also Mr. Odongo go kwara yeah, anyway, and it more bijong. Oh, okay, yellow pe. Okay, Omirembe Fred, take away any happy birthday, Mr. Odongo. Pick up for my text as well. Kidong Ayerbe Moses. Mr. Moses, thanks for the support for it as well. Moses is always like that. Moses does great things to people's lives. I'll tell you more in one day. I've been a little at the entire night. Kidong Dennis, we're actually happy birthday to Mr. Odongo. Keep Joyce Foster, happy birthday to you, Mr. Odongo, and Mr.
Pio for matek. Kidong okerayot Wilberforce. Tiga wani wish you long life. Yeah, I think. Kidong Tokema Patrick Tiwani, happy birthday to you, Mr. Odongo, stress killer, our new kid on the block. We love you. For Matek. Kidong Omar Sam Tiwa, happy birthday, my brother. Yeah, man. Look, Mateka Karama Leng to Twalki. We lit. Tiga Wani, happy birthday from South Sudan. Before the 12 we lit. You don't believe about it. Who is that artist, please? We want to know. I wish to mention this, but no. Come to my inbox. Come to my inbox. Moses Sigawani thanks Ayero. We need to support his vision. Yeah, Kakare. Kidong, Lino, Gomikchawani, I hate hearing the expression that goes, Balalo must stay. So much. Yeah. Inge but look, I have no comment. Eden, hello, the Ben. You're hiding us some things. You be straight to the point, brother. Happy birthday, Odongo, Miss Odongo, stress killer. I did it on purpose. In that way, I want to protect his brand. Katwere, Karamo repenting. Piano pe anfu tapet do you know hana dugu kainini. Then we wala loko kama leng. Piano in the dogala mon pacholio. So I'll do that. Pepe to luar mo again. Kidong guam tika waini. Lakwe TV, make sure you connect us live for Mr. Odongo's birthday. I'm watching you from Entebbe. Thanks for the 12 Kidong. Pajube TV Uganda Tegawani, the congratulations to you, the Ben. Please, may God bless you always. And I would like to wish Mr. Odongo a happy birthday. May he continue in the industry in stress killing. Oh, I'm watching live from Chireka, Kampala. James Juba Tigawaini, happy birthday, Mr. Dong, and rest in peace, the innocent souls. Be blessed, my brother, the Ben. For the 12, you know, Tawamatiga Timini, Tawamalia to 12, my no Dano Madak. Makono Niki Kichoyo Mera Choya would be one of the least names. El book mato Manu Dano Mera Bolo Chalo Kalulu Ningari in Miruto ni winki bul mir uto nama kama ngar miruto nama kama John ino bibiri nama moma ki makonya benefipian kit mati dano ma konyo plua dano ma chunki dano ene gitigata chira chutwal winki bul tiga happy birthday Mr. Odongo for matek kidong Ruma Regan tiga wani. I'm watching you live from Nairobi, Kenya. Happy birthday to Mr. Odongo, the stress killer. For Matek Tutual, Mr. Odongo. Mr. Odongo, in bedon kong, Mr. Odongo, in kong bede chogi moka, kan piano take a nano wak, kan chogi moka, enini, in game of anything nano wa, chogi moka, wek penatano kong, nan kong, look, my Mickey Banner. On your manager, please do something about that. Lapeja Isaac, when I'm watching from Somalia, happiest birthday, brother, Mr. Stress Killer. May you live longer to see your grandchildren in Jesus' name. Amen. Before it was Lapeja Isaac, what would do you mount in Somalia? Before it was Kidong, Nyeko Sunday,
blessed birthday, Mr. Odongo. Gladys Amanio Chigawaini. This is Alfred from Canada. Happy birthday to my brother. For my text as well. Particularly, we are requesting for full screen. Oh, okay, full screen. Sorry. All right, sorry. All right. I always. Okay. I hope you're okay with this. Okay. Kidong. Kumbik. Isaac Teoya. Happy birthday, Mr. Odongo. For the 12. Kidong. Believer boy. I mean full screen. Yeah. Actually, no, the better town yango. Yeah, Polkare. Kidong watching. Good evening, Mr. Deben. Is that show? Is the show going to be live? I'm live in Wakiso. Happy birthday, my brother, my young brother, Mr. Odongo, for as well. For we are looking forward to doing it live. Kapechu Aberkatim instant update. Mano Bino instantly. Yen mano timeda kiachel Rio dek angage. No, you actually have it. So no, it's almost like a live. Yeah, mono ene gien mawa vitemo. See, I'm very, very hopeful ni obiteme kameno. So basically, ene Jimmy Matano uberuka choine ki wan tieni. Makak wak mo duga du bina chala makubir furu danya doyeni. Ma kwera Dennis Chiga wajini watching live from Pade district of Foy Matek Twalo kwera. Atamni me wrapping up lokwa mate kikakaini. Akada kwana chel mane gane. Ki gwam Chiga wani, but do it live, brother. We love you so much. Ana Foy Benedictual memaro and bena maru Matek Twal inerba. Ana maru Matek. Amaru maruamu mere atiet. You are expressing myself, kede. Chamu kene lawyer mana. Piana winyu kirika waja poyo, kirika waja maru. No chale wa ifut peramo. So amaru Matek to 12 bene, Mr. Guam for Matek to 12. All right. So basically, again, my mere wajne any wabitu to Matek ni gini ini ubeto live. Botu kany ma wuno neno ni ngare ini tiga the performances ti mer ma duan ta luwe ma go berti ye giduang bena ta amira wachu bena ni Mr. Odongo ki management ma mega gengo joining dul pa entertainers ma giluonye ni call ma gen gi ber mero ke dano ka chel ci dano ma giti chak ngere kenyu luwe ma ci chak ye I think Mixola Benating at a chill move very tier performing Zion Path of a better performing. I think Kitty Face Beno be performing. Kidong down ma doing merata go be better Ieka Kenyo. She Gino be pongba be pong on Matete Dano and then Madu Duong Dong could be and Mahana Logan a Dano Tie. She a Lego wound Mauti walk to shock a kind, please. Please, again, being me, coin, me, utielico, nano, pa, mera, machitiri, Mr. Odongo, piano y mero coño, pero, mero coño chan, mero coño monto, mero coño tieno kich, que mero coño, Joman mano giti ki pero me wich mano giti ga yele giti to ta chao ken nomber giti ga timne piker piken pige kan ginga moma tika konyi gi bene peke neno chare wachi joma kama ino mirge konyi chi atawne wo bino ka chel wachielo ko Mr. Odongo atawne li ini pedo miro bet pi omir pedo bet pi yup Matien kidi wone ke ken eno ka neno platform mo ke ken matiga penyo pikony metie loko neno pa Mr. Odongo
atawni tukikata ti were kony latin man ya piani ka kin mani ankere wakir ka ber mo madi magen giti ka beri ye bene peke sio miu kin neno tieni yup ma tieni holto kibitemo joko la ti chene mo ma jajok enoni bitemo neno kilok me no ka ngom ka mo kidong wak bene me yupu kiri la ponyo kejo mo en man ka wun jo ma ponge la ponyo kejo man art mano bata chel no ki chwe la kirmon ke room mo na rio nyo kwa ade ki nga gini chi wi pet merki chaka ki toka ki piano riepe inyimeni moro ene kil dano ngalo ni la ponyo kejo piane dong ono ber pichan chan kar malach dong pa yobo ate dong chi moro atawni pe tek to twale waneno gini en bene chalo gin ma pe tek kidong akwan nyik lo chele ria dek mon mudonyi kaka en ma gwam chiga wani I wish to meet you one day big time for the twal I am always available make sure na mama rio ki pinchani get in touch with me we shall always connect for mater believe about you and please teach me how to send the super chat please tell me inero i comment section in me to YouTube i comment section ka kenyo kiter pin ka mon kenyo ti sign $1 ma inino ki choy chalo sign $1 so ka ini clicking ka kenyo chibi no lokom kono en super sticker super chat kono gid no gitika kenyo chidong ini yero kit me chwalo ne i biti no ki yo ne mogo ka kenyo ino kai di chibi neno bene mogo bene febe meta ne aya ponye ndero tere dio kom sign cha manyoro sign $1 ni che obikeli kit mo mer ini chwal kere chidong in tichi mero kon ben mer confirming kan ni gine eno bien super sticker nyo super chat eno ni bien bot one chala kwa TV ka kan apoy kidong gwam chika wani if you want to support Mr. Odongo which number should we use wow we anen konka tie kiburaka kamon ka en just a second okay you're welcome just a second we anen kong mira chua number pa manager ma mege pian manager ma mege bena en managing Gemini juju Mia, just a second. We're anen kong katiga kind. Just give me 1 second. Pao gengun mautiga kenyo ke church mamigo. Omete ki church. Wekno akwan. Piani atiga ka eni ni food pida ki amo mana nap no what koro. Na what koro yo kira tiga what kere. Okay, just a minute. De chunyo. Tiga neno namba ni kakany. Okay. Okay. There you go. Number ma iniramuti kere. Ka itiga miro miu coin bot Mr. Odongo. Ibitiyo ki number ini. Achikarne. Man number pa manager ne ba? Okay. Just a second. Ngangeni wuro tika when you been a background. Yeah. So okay, let me put it up there. Okay.
Me I contact second manok support Mr. Dongo. The stress killer. uh, okay. Okay. There we go. Donc ana bi karne wa kenyo in mai tiga aber ka gwena ne ke kama ding tutwal ate makeja yeah more any number ma in romo tikere me supporting or Mr. Odongo mm, and number n ni bene ka ini goyo ka imiro loko ki Mr. Odongo direct iromo penyo manager ma mege kita tawni dano machalo Odongo per tek ni ichel beno kwanyo karo roro niang bene kita no en tikere atawne in per tek tutwal but en that number will actually take you there ana foy matek lutua lok kedu met tutwal era tawni dong biena dong beno o kakamoma merwa pokeo foy matek okay Onep Samuel Tiga when happy birthday, Mr. Dongo. Kidong Mr. Guam Tiga for an under point. Thank you, bro. Kidong Ogalda Tiga when are you going to be live tonight watching you from Ginger? Yeah, that's what I was talking about. Kidong Guam, when this boy is gifted, we need to support him. Absolutely. Oh yeah, I with it one. Yeah, we're caught on a word nano. Niang kita yupe mukene tika what kere kapia subscribing timbe ke subscribing channel megwa mela kwa TV kidong support and kin mawa kere wa pot one la kwa TV ka kan per tek namba megwa ben tika rio pen eno in ben no ne ngo ma yino te ne pian chao kene lok me super stickers ko super chat gele in be gwak ben ngayo sika ini tiyo kin namba ene por kiri mia kiri aliva chel kiri aliva rio kiri kono aliva di per tek odo toni in bene inen kama no in romi e coin poi matek tamni piku bir in Hong Kong one machari la kwa TV mera mete kuna wachi maro tutwal han machala did the ben abe mete ikelo botu lok lok moma per tek meno an pa pikelo botu no ni pa kwan ana ye udujo ma pege tego ana be kelu weng botu for matek roads omere ke gwa ko for matek